بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nyuma yo gushimira Allah subhanahu wa ta'ala no kwifuriza amahoro n'imigisha wasozeje intumwa n'abahanuzi ari Muhammad sallallahu alaihi wasallam we nabi we n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye ndetse n'abazamukurikira twese turimo kugera ku munsi w'imperuka, dusubukuye isomo ryacu ariko riza ryunganira iryo twari twatangiye mu minsi nk'ingahe ishize. Kuba twari kumwe ubushize twaganiraga kuri turuku islahu nafs, ku nzira zitandukanye, n'uburyo butandukanye umuntu yakeza umutima we, kuko ni nacyo duhamagarirwa na ibada zacu zose, amategeko yose dutegetswe yashyiriweho twebwe abemeramana kugira ngo tweze imitima, tuba abantu bakeye ku mutima kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Twabiganiriyeho ku buryo buhagije ndetse tunaganira n'uburyo bwatugeza ku kweza iyo mitima no gucya ku mitima yacu, bityo tukayirinda uburwayi bw'umutima. Qur'an yagiye igarukaho mu buryo butandukanye, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam mu nyigisho zayo zitandukanye yagiye ivugaho mu nzira n'uburyo butandukanye. Kuba twari kumwe muribuka urugero natanze ubwo twaganiraga muri imwe muri izo nzira n'ubwo buryo. Twatanze urugero ndetse rutari n'amakabya nkuru rwabayeho rw'umuntu warekesheje iswala n'inyungu yarakurikiye. Tuvuga uburyo ndwibutse wenda n'abatari bahari kugira ngo wenda tugendane, kuko bifitanye isano n'iri somo tugiye kuganiraho. Umuntu umwe yarari gusari, hano byarabaye, sinabibonye ariko ndabibwiwe n'umuntu yizeye. Mu gihe bari gusari, telefone kwa kundi ushobora kuyishyira imbere yawe, haza telefone imuhamagara, ari mu iswala, nirakayakanga yahise imbizi, ariko iswala yamaze kwinjiramo deja. Muri kwa gusari urebaho abantu bamwe muri twe isi maze kubageza, muri kwa gusari telefone iraza, ahita asohoka mu iswala ajya kwitaba telefone. Nyuma y'iswala bamubajije ati ntabwo aruzi ko uri gusara? Aravuga ati banda mureke ibyo, miliyoni 6 ziba zincitse iyo ntitabiriye telefone. Bivuze ngo iminota 5 itanageze ku 10 imama dusarishije yamunaniye kuyihanganira, we ayirutisha miliyoni 6 yaragiye guhomba muri ako kanya. Uko niko benshi tumeze, nubwo bitaba urwo rugero, hari na benshi swala zitambukaho kubera zimwe mu nyungu nk'izo z'isi, mu gihe yarakwiye kuzirikana ko icyawe ntaho cyajya, na nyuma y'isaha na nyuma y'umunsi ibyo wari kubona Allah yakugeneye wabibona. Ariko mugenzi wacu swala yarayiretse ati bwana mureke ibyo, miliyoni 6 senda ari kuzikura. Bivuze ngo yanazirutishije uwo yarahagaze imbere ye ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Byampaye gutekereza ku isomo ry'ingenzi nabwo dukeneye mu buzima bwacu nk'abemeramana subhanahu wa ta'ala, dukeneye muri gahunda zacu, by'umwihariko iyi ibada dutegetswe igaruka kenshi. Ala wa huwa al-khushu'. Iryo somo nta rindi no kwibombarika, no kwicisha bugufi, no kutarutisha uwo mpagaze imbere ariwe Allah subhanahu wa ta'ala zandonke z'isi. Kugira ngo abo twari kumwe n'abasomeye aya muri surati al-Jumu'ah zenda gusoza, wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Bigeze ku rwego umuntu
yasohoka mu iswala, wenda ntiturajya mu bijyanye n'amategeko y'idini ni bigenda bite, iswala irakirwa yakora nyuma yaho ntiyakirwa, ibyo ntabwo ari byo natindagaho ndeba, ahubwo ndareba uyu muntu yarazi uhagaze imbere ye uwo ari we, yarazi ko ari ufite ubuzima bwe bwose mu biganza bye, yarazi ko ari we ugaburira cyangwa se uha amafunguro umuntu ndetse akaba yanayamwima, yarazi ko ari imbere y'umwami w'abami Allah subhanahu wa ta'ala, mu gihe abami b'isi bandi n'abatari abami byegera byabo twabagera imbere na telefone twazizimije, ariko imbere y'umwami w'abami ndabona telefone sohoke mu iswala ngo nari ngiye guhoma. Khushu', kwibombarika, guca bugufi, ubundi tubitegetswe mu buzima bwacu bwose, bitari no muri ibada mu gusari gusa. Umwemeramana mu bimuranga ni umuntu uca bugufi, ni umuntu wiyoroshya mu mvugo. wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Abagargu ba Allah nyakuri nyirimpuhwe subhanahu wa ta'ala ni ba bandi iyo bagenda kwisi baba baciye bugufi, ni ba bandi biyoroshya iyo banagenda aho bagenda hose, n'injiji zabasagarira bakavuga bati salama, amahoro. Nguko kumwemera Imana akwiye kuba ameze. Ibyo niba ari ku bindi biremwa n'abandi bantu nkanjye, ndi imbere y'iwa nyiri biremwa uwamanze umbeshejeho kugera uyu munsi, nkamukora umukino nk'uwo ndari maze kuvuga mu kanya. Khushu' nicyo duhamagarirwa iyo bigeze mu iswala, kuko niwo mwanya nganira na Allah, byo biba bikwiye kuba akarusho. Niyo mpamvu abayimamu kenshi batubwira bati muzimye za telefone mwokabyara, ariko ugasanga bamwe ntabwo babiha agaciro. Khushu' iri muri kimwe mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yatakiye abemera muri Qur'ani ntagatifu, abavuga ibigwi mu isura yabitiriwe suratul mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati, aya ya kabiri, qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Bafite intsinzi abemera Imana, ariko icyambere mu bibaranga bibagaragaza si kwa kwibombarika bagenda ku isi gusa, iyo bageze mu iswala bamera nk'imayiti, mbivuge gutyo. Ntago baba bapfuye, ariko bayiha agaciro ikwiye, bakacisha bugufi, kuko bari imbere y'umwami w'abami subhanahu wa ta'ala. Abisi dutegekwa ndetse tukanibwiriza telefone tukazizimya. Henshi mu ushobora kujya utemerewe kuba wakitaba telefone, wanacitswe ukibagirwa ubanza wayirya urwara ku buryo nta n'ubimenye. Urwo ni urugero ruto rushoboka. Allah subhanahu wa ta'ala ati, bafite intsinzi babemera Imana, abemera Imana babandi iyo bageze mu iswala bibombarika. Kwibombarika ni iki? Guca bugufi ni iki tugamije kuvuga muri iswala? Tuzifashisha agatabo bi'idhnillah kitwa 27 faida anil khushu'i fi as-salah. Ni agatabo kagufi dushobora no kuzaganiraho mu masomo 3 tukaba turagasoje bi'idhnillah ta'ala. Ni ibintu, ni inyungu nka 28 zifitanye isano no kwibombarika mu iswala. Niwisuzuma umaze kuzumva ukishyira ku munzani, urasanga koko ntaraha agaciro iswala mba ndimo, ntaramenya umuremyi subhanahu wa ta'ala mba mpagaze imbere ye, ntaramenya agaciro k'iswala. Bizagenda bite ubikoze umwaka, ubikoze imyaka 2, ari uko bitwara mu iswala yawe? Aka gatabo kanditswe n'umwe mu bamenyi, Muhammad Salih al-Munajjid hafidhahullahu wa ra'ah, niwe wakatwandikiye. Yegeranyije ibintu bigera kuri 28 byafasha umwemeramana kwibombarika igihe ari imbere y'umwami w'abami Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ma'na al-khushu'? Al-khushu' mu magambo magufi bisobanuye kwibombarika, kwicisha bugufi, kwiyoroshya mu bundi buryo, ariko ibisobanuro byose wazana biragaruka kuri ibi ngibi. Lakin al-khudu' yakunu fi al-badani ghaliban
والخشوع يكون في القلب والبدن والصوت والبصر. uku kwibambarika tuvuga no kwicisha bugufi buriya biranagaragara ku ngingo z'umubiri. Umuntu wiyoroshya iyo aganira ntabwo aganira sahinda asakuza, koko nawe waba umuhamya ukavuga utari ku umuntu n'umuntu wiyoroshya wicisha bugufi, no mu mvugo ze, no mu biganiro bye, no kugenda kwe usanga yigengesera. Uyu muntu uravuga uyu muntu ariyoroshya. Usanga adaharanira ibyubahiro abandi baharanira. Usanga mu kuganira mugiranye ikibazo, ubu muhamya w'uko uyu muntu yiyoroshya. Ibyo ni kubijyanye no kwibombarika turi kuvuga. Ariko khushu'u tugamije ni iyi ngiyo ituruka ku mutima. Ibi nkora kuko hari n'umuntu wakishushanya akavuga mu ijwi ryoroheje, kuko tukavuga tutaca bugufi, ariko ugasanga wenda ku mutima bitariho, atariho byaturutse. Khushu'u tugamije n'aka gatabo kacu kagamije ni ya yindi ituruka ku mutima. Mutima wanjye koko wagerageje gutekereza ku byo ndimo, ku byo mvuga, ku byo nkora, nicisha bugufi imbere yabyo, ndiyoroshya imbere yabyo, bindurutse ku mutima, atari ukwishushanya ku ngingo z'umubiri. Allah subhanahu wa ta'ala mu kuduha gihamya zitandukanye zigaragaza ko n'ingingo z'umubiri nyirazo yiyoroshya. Allah subhanahu wa ta'ala muri surati al-Qalam aratubwira ati khashi'atan absaruhum yawmul qiyamah, inkozi z'ibibi uzasanga ziyoroheje zidashaka no kubura amaso yazo aciye bugufi. Indi dalil igaragaza kukwiyoroshya no mwijwi, Allah subhanahu wa ta'ala muri surati Taha aratubwira ati wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Yawmul qiyamah ubwo tuzaba turi ku rubuga rw'ibarura, n'amajwi uzasanga yose ba nyirayo baciye bugufi. Fala tasma'u illa hamsa, nta n'ijwi uzigera wumva rituruka ku biremwa iryo ari ryo ryose, kuba ari we wese, uretse nko kongorerana nabwo bitari kenshi. Alhams ni ukuza nkakubwira nkongorera ku buryo n'uwaba ari iruhande rwacu atakumva ibyo mvuze. Bivuze ngo kwibombarika bigaragarira mu ngingo ndetse no mu majwi yacu. Ariko khushu' navuze ni iyi ngiyi duhabwa igisobanuro cyayo, ivuga ngo qiyamul qalbi bayna yadayi rabbi bil khudu'i wadh-dhul. Ni wa mutima wugaragira Allah subhanahu wa ta'ala, wibombarika imbere y'umuremyi w'abami Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse ugaca bugufi. Waqila hari n'ikindi gisobanuro abamenyi barihaye, baravuga ngo tadhallulil qulub li'allamatil ghuyub. Ni ukwicisha bugufi kw'imitima, ni ukwiyoroshya kw'imitima imbere y'umumenyi w'amabanga n'ibyihishe n'ibigaragara, ari we Allah subhanahu wa ta'ala. Mu ncamake igisobanuro cyo kwiyoroshya turi kuvuga no kwibombarika, hay'atun fi nafs yadhharu minha fil jawarihi sukunun wa tawadu. ni kwibombarika guturutse ku mutima, ni umutima kwiyoroshya no guca bugufi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, bikagaragarira no mu ngingo zawe z'inyuma zigize umubiri wawe, nk'uko twatanze urugero ku ndoro, ku majwi n'ibindi byose, ariko bikagaragara ko nyirabyo yibombaritse by'ukuri atari ukwishushanya. Falkhushu'u idhan, kwibombarika rero tumaze kumva, yakunu fi salati wa fi kharijiha, bigaragarira mu isala tuba turi gukora no hanze y'isala. Yewe na Qur'an imbere y'amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala dutegetswe kuyibombarikaho. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Abemera Imana nyakuri ni ba bandi iyo Allah avuzwe iyo Allah avuzwe, iyo basomewe amagambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, imitima yabo iribombarika igakangarana kubera icyo gitinyiro cya nyirayo magambo ari we Allah subhanahu wa ta'ala.
ariko iyo bigeze mu iswala biba akarusho kuko niwo mwanya nk'uko nabivuze uduhuza na Allah subhanahu wa ta'ala. falkhushu'u mahalluhu alqalb, bityo kwibombarika tugamije kuvuga aha ni kwa kundi kuvuye ku mutima, wa thamaratuhu ala aljawari, ariko bikava ku mutima bikagaragarira no ku ngingo z'umubiri. wa hiya tudhiruhu fa idha khashi'a alqalbu tabi'ahu khushu'u jami'i aljawari wal a'dha. iyo rero kwa kwibombarika kwanjye guturutse ku mutima n'ingingo zanjye no mu kuvuga kwanjye no mu kuganira n'abandi no mu kureba kwanjye bigaragarira uwo ari we wese ko koko nyiri izi ngingo yibombarika. min alkhushu' mu kwibombarika hari ukwibombarika kutari kwiza. ntago kwibombarika kose twagushima cyangwa se ngo umuntu igihe cyose arigengesera ntiyavuga igitekerezo ashaka kuvuga, ntiyatanga inama asabwe kuvuga, ati ntakoma rutenderi. oya, ntabwo ariko kwibombarika tugamije kuvuga. fahunaka khushu'un mahmud, hari ukwibombarika kwiza turi kuvuga n'isomo ryacu rigamije, ariko hari n'ukubi tuzagaragaza cyangwa se dushaka kugaragaza muri aka kanya. nk'umuntu ubona ari kwihatira ibitamurimo, kwibombarika kwe marishushanya, mbivuge muri ubwo buryo, marihatira icyo kintu ariko kitamuturutsemo, kitari mu mutima we, gushaka kwereka abantu ko koko wiyoroshye, kugaragaza nk'aho koko abantu wabubashye, ntugaragare nk'umugabo imbere y'abandi. ntabwo ari cyo ngicyo tugamije muvandimwe mu Islam, nawe unteze amatwi. ahubwo kwibombarika tugamije ni kwa kundi twavuye ku mutima, natewe n'igihagararo ndimo imbere ya Allah, natewe n'amagambo ya Allah ndi gusomerwa, natewe n'ibindi ibyo byose bintera ko kwibombarika, ariko nishushanya, nishyiramo ibitandimo, nigora ibyo ntemera. hari n'umuntu wabikora ariko agamije ibintu bitamurimo, ibyo ntabwo ari cyo tugamije. walidhalik, kubw'iyi impamvu, qala Hudhayfa radiyallahu anhu, umwe mu basangira ngendo b'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, wala'allahu Hudhayfa ibn al-Yaman, witwa Hudhayfa, ushobora no kuba ari Hudhayfa al-Yaman, yaravuze ati iyyakum wa khushu'an nifaq, muzirinde kwibombarika k'uburyarya, kurimo uburyarya, kurimo ubunafiki. umuntu adafite ku mutima we, abikoze kubera abantu cyangwa kubera bahagaze imbere ye, yagira hirya agasigara abahema ati buriya nitwaraga kuriya kugira ngo haje mukureho sensa yo kurya. Hapana, ibyo ntabwo ari kwibombarika muvandimwe mu Islam. buriya ndabikoraga kuriya kuko nari imbere y'abantu banzi. ibintu nk'ibyo ngibyo, iyyakum wa khushu'an nifaq, muzirinde kwibombarika kurimo uburyarya. faqila lahu, Hudhayfa arabazwa ati wama khushu'un nifaq, ni gute umuntu yakibombarika birimo uburyarya? yewe Hudhayfa qal, arababwira ati uko kwibombarika kurimo uburyarya, antara aljasada khashi'an wal qalbu laysa bikhashi'in, nuko abona ari ingingo zibombaritse gusa ariko bitari ku mutima uri kubikora, bitamuvuye ku mutima. iyo khushu', uko kwibombarika ni khushu'un nifaq. mushobora kubona nta muntu ntunza agatoki, ariko nk'umuntu akaza gusari twarangije isomo ririmo nk'uku, hanyuma kuko wenda asanze umwanya hano, ugasanga nibwo ashatse kwibombarika kuko avuga ati abantu bampagaze imbere ndasheho uri gutanga isomo ninsari nabi arababibona. none ugasanga nibwo azanye khushu' itanasanzwe, akanagondeka ijosi rwose abantu ati babone ko ndibombarika. hada khushu'un nifaq, kuno kwibombarika kurimo uburyarya kuko unagamije kwereka abantu. nyamara aramutse ari gusari wenyine muri ofisi n'ahandi, ugasanga yaba yirebera no mu gisenge cy'inzu, yagera mu musigiti koko hari abantu yakererewe gusari rwose, ugasanga
yakuruye kwibombarika turi kuvuga no mu bintu bitamurimo bidasanzwe bimuranga. Hadha ainu khushu'i nifaq. Ubu nibwo uku niko kwibombarika kuri mu buryarya turi kubuzwa muri hadith yo kwa Hudhaifa ibn al-Yaman. Ra'a Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rajulan ta'atta'a raqabatahu fi as-salah. Umar ibn al-Khattab umwe mu basangira ngendo b'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam, igihe kimwe yabonye umuntu nawe wagonze ijosi rwose umeze nkaho ryenda kugwa hasi. Igihe yari ari mu isala, intumwa Umar ibn al-Khattab aramubwira ati ya sahiba ar-raqaba, yewe nyiri ijosi, irfa raqabatak, ubura ijosi ryawe, reka kwishushanya kuko khushu' ntabwo igaragarira mu guhengeka ijosi cyangwa se gushaka kwiriza bitakurimo, ukorera kubera abantu ubona iruhande rwawe. Innamal khushu'u fil qulub. Niho twaca akarongo, hari isomo rikomeye mu by'ukuri kwibombarika guturuka cyangwa se kuva mu mitima. Mal farq bayna khushu'i al-iman wa khushu'u an-nifaq. Ni irihe tandukaniro riri hagati yo kwibombarika turi kubwirwa guturuka ku mutima no kwibombarika ko kwishushanya, bivuge gutya. Ngira ngo iki cyuma nkisangije buri wese turi kumwe hano mu isomo nawe yampa ingero cyangwa se agatanga akampa zimwe mu ngero zaho bitandukanye, ariko wenda kubera umwanya muto no kugira ngo abantu bajye muri gahunda zitandukanye, reka igitabo kidusubize. Kwibombarika mpamagarirwa, igitabo kitubwira turi kwiga hano guturuka ku mutima no kwibombarika ko kwishushanya bitandukaniye he? Hano igitabo kiratubwira kiti inna khushu'al imani huwa khushu'ul qalbi lillah. Kwibombarika kuri mu kwemera ni kwa kwibombarika ku mutima kubikoze kubera Allah subhanahu wa ta'ala, atari kubera abantu. Bit'azim, kubera icyubahiro n'ubuhambare uzi buranga Allah subhanahu wa ta'ala. Walwaqar, ni icyubahiro. Walmahaba, ni igitinyiro Allah afite. Walhaya, no kugirira isoni Allah subhanahu wa ta'ala. Fayankasiru alqalb, bigatuma noneho wa mutima wawe uca bugufi. Ninde mpagaze imbere? Ninde muri aka kanya ndi kuvugana nawe? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, nyiri igitinyiro cyose, nyiri amategeko, uwandemye, umbeshejeho. Ibyo byose biranga Allah subhanahu wa ta'ala, ukumva ko ari uhagaze imbere, bigatuma umutima wawe wongera kumutinya no kumwibombarikaho imbere. Kasratan multaimatan min alwajal, kwa kwibombarika kukazamo nkuko wahagarara imbere y'umuntu wubashye, ni umubyeyi wawe uha icyubahiro, ni shobuja mu kazi, ni uwo ari we wese wubashye, kwa kundi utavugana nawe umureba mu maso. Hari abantu umuntu aba ubwo aha ntabwo ndi kuvuga bashize isoni, ariko umuntu wibombarika ashobora no kuvugana nawe mutarebana mu maso kubera igitinyiro n'icyubahiro aguha. La'allahu wallahu a'lam, ibi bishobora kuba ari nayo mpamvu dutegekwa gusari tureba hasi, nubwo Allah ataturi imbere ngo tumubone n'amaso yacu, ariko waba tubona. Nk'igisobanuro cya ihsan, umwemeramana ukwiye gusari areba nkuko tuzabibona hariya ari bushyira uruhanga rwe yubamye, bigaragare koko ndi imbere y'umwami w'abami Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero icyo biri kutwereka hano nuko umwemeramana umutima ukwiye kugira igihunga cy'uwahagaze imbere kubera icyubahiro akwiye, igitinyiro afite. Kandi nta bantu mu bisi twibombarikaho baza barusha igitinyiro n'icyubahiro Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu rero Allah niwe nkwiye kugirira isoni, umutima wanjye ukagira igitinyiro cy'uwo nkwiye kugirira isoni. Wal hubbu, ndetse n'urukundo nkunda Allah subhanahu wa ta'ala. Burya ukunda umuntu umugirira n'isoni. Aramutse mbonye gutya, ndamutse mvuze nabi, rimwe na rimwe ugategura n'imvugo uri bukoreshe,
benshi rero muri twe tuza gusara n'ibyaha mbese ni ukurangiza umuhango pafu uburyo dusari uburyo twirukanka rimwe na rimwe hari n'umuntu wahindukira akareba ati uyu muntu nsariye sundi ruhande nini kuko cya gitinyiro cy'uwo turi imbere ntabwo kiraza mu mitima yawe kuko ntabwo ndumva uwo mpagaze imbere ari we Allah subhanahu wa ta'ala wa shuhudu ni'amillahi wa jinayatihi no kuba Allah ari wungabira inema ndetse n'umusaruro w'ize nema nk'ubona buri munsi buri uko bukeye na buri uko bwije fayakhsha'u alqalbu la muhala ibyo byonyine birahagije kuba byaha umutima wawe gutinya no kwibombarika no guca bugufi fayatba'uhu khushu'u aljawarih noneho hakaza kwibombarika kwa zangingo twavugaga hejuru uko niko twita khushu'u aliman kwibombarika kuri mu kwemera Allah subhanahu wa ta'ala amma khushu'u nifaq naho kwibombarika kwa kiryarya kuri mu buryarya fayabdu ala aljawarih ibyo byo bigaragarira mu ngingo gusa tasannu'an umuntu marabyigira nka zimwe mu ngero twatanze mu kanya gashize watakallufan ukabona marashyiraho umuhate kugira ngo agaragaze ko ari kwibombarika imbere y'abantu wal qalbu ghayru khashi'in ariko ku mutima we bidahari atabifite ku mutima we nguko rero ikisomo ryacu riganishaho nuko kwibombarika ngira ngo twagutandukanyije nuko duhamagarirwa hano ndetse nuko tutemerewe kurangwa nako ubutaha bi'idhnillahi ta'ala tuzaganira noneho kubijyanye no mu isala nyirizina uburyo dukwiye kuba twifashe n'uburyo dukwiye kuba tumeze n'ibyo dusabwa kugira ngo kwa kwibombarika duhamagarirwa mu isala kuturange n'ibyadufasha ku kwibombarika nyako imbere y'umwami w'abami ari we Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma ati nufusa taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصلى اللهم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم